Pemirsa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Nguningayang pengerau wisatawan ke Bangli selami warsa kalih tali tigang likur kantos siki koma pitu yuta diri. Wilangan punika keuningin nincap yening sayhang sarang pengerau wisatawan warsa sedurungyani. Pamekasan sering warsane lintang kawentenan kunjungan kauningin siki koma 5 yuta diri wisatawan. Kepala Disparbud Kabupaten Bangli Wayan Sugiarteng Wedarang, pengerah wisatawan ke Bangli war sekali tali tigang likur kantun akeh saking wisatawan domestik. Utamanya rauh kedaya tarik wisata penglipuran. Raris ring DTW Batur akehan saking wisatawan asing. Panincapan pengerah wisatawan puniki silih tunggil nyane sangkaning wenten penataan miwah puangunan amenitas oleh Pemka Bangli, Pamekas ke Kintamani. Inggian sekali puangunan anjungan penlokan sanerau mangkin dados genah destinasi favorit wisatawan mepoto untuk pekantenan kalawihan gunung miwah Danu Batur. Lianan punike pedestrian jalur penelokan kabecikang saha puangunan ring makudang-kudang fasilitas sekali panggung kesenian saha hiking center. Panincapan pengerau wisatawan warsane lintang mawasana ring penerimaan daerah saking retribusi wisata. Sugiarta ngawawahin ring warsa kali-tali kali likur pai ketandani nureksain penerimaan retribusi wisata kantos 3 kali miliar rupiah. Selanturnya nih penerimaan warsane lintang retribusi presido munggah ring wilangan langkungan 50 kali miliar rupiah. Anutin anceng sanes sampun ketetapang dokumen perencanaan RPJMD penerimaan retribusi wisata warsane mangkin kantos 54 miliar. Nincap kali 5% saking penerimaan retribusi warsane mangkin. Sugiarto ngejantenang side manggih ancang inucap, pemargin nyane side kaslehin ring APBD, pamekas ring APBD perubahan sekali warse sedurung nyane. Dayu Swarsrina Bali Pos Nguningayang.